Kadom Karbinglo and welcome to my YouTube channel Genu Vlogs and dono tum bini bangkel apelo da earning ang sama por u binong tilong lan samay penangan vlogs long nili choosing tin na pen poisa ulai no samay lada samay nili penangan paklang pondolo and dono tum alam mang get bini da screen long tekonom por 30,000 teng alo da Genu family ka do kawe ka cherap pen ka chito pen ni Phi Phan hem kim biji ko alam masih yo ka do kawe stame yo 30,000 and plank pon lo stame nili kematha pon lo je la 30,000 pens nili pangcheng pon lo plo dono tum stame target bang ke 80,000 plo stame da screen long tekonom lo yo la 30,300 diamond dolo masih non mage da minamos yo poisa stame dang chulai lo da pen nap se pangcheng pon lo plo dono tum non ani okay da amount dolo amounts tame $30,300 to yeah as in non the transfer bukla and finally success alo donatum 30,300 donatum finally alada Genu family kacherap chetto pen 30,300 ane playing donatum masinili ine target ke 80,000 hai stame akama mane pangcheng sara ko plano lasi pena masin mang botenal dum chini poni ko donatum dolo da minong paklan tha लगभग निलिनों लाजिनु ब्लॉक में निकाल मैंने 30,300 लगे 300 पंगा चार्ज लो 30,000 पंगे आला है बोल पचला है इसमें ला इंटरेस्ट पंगे 300 देने लो इन्हें लोग नहीं ले लो लगे सक्सेसफुल जो लगे दोनों तुम यो लगे from generation han se yo kaddo ka भी Genu family kacharap che to pen lo 30,000 ang to 300 के charge लो है lala and दोनों तुम hello Genu family तुम दोवान kacharap che to pen 30,000 la si penna si akam pang cheng ke thlo dono la kaddo ka here jume na bi na dono la so ka success back na dono nili kaddo ka fan same earning ang sama kardong ka jer iglo and la bank earning ang sam actually mane important updates lo Phi Phan hen ki biji bola and dono tum jo 30,000 kaddo ka Genu family do tuman hedi mane la nang pothai ik polo nang lo ik polo ni Phi Phan hem kim piji alam por hedi don to amase 30,000 pens pangcheng buklo don to enige nili target ke 80,000 polo stame nang lang don to la 30,000 ma ke cheng si la hon mu thon dam bom po la deme akam paklem bom buklam la don to la si 80,000 ang bom pens la so hem patang nang po don to la si 30,000 vet ke dorde don to la si kaddo ka Genu family tuning reload that screen long lang ik po description long dolo phone number paytm number google pay number phone pay same dolo nale to nang ning reng mereng na kuan mai Phi Phan anang po thai na don to la si ada sampai details sampai nampak lang ponok an sinang chat hapus tapi ni di previous videos sampai nampak lang ponok donatum tai Phi Phan jo donatum kaddo kawe cerap chat pen kim Pivek na lasi la 15 days ang bong 15 days ang bong pensi la 30,000 play iglo lasi la so 15 days ang bong pensi 30,000 angke la nil tumpu e bong roman do ai no ai bong roman fan sampai ning chat happy la si penang anang cerap dun lo hapus tame la si bong roman mes nili tum penap adab lo pulote hormonam na pa just sampai hadak pale dampo da vlogs tamen lang ponom po donatum la si la 30,000 pensi penangan la mane la ke dor an hormuang na po hedi la si lo donatum dak dolo penangan halta ke pon naing gari bhara lai sob dolap da intul lab lo la si 30,000 ulai lab lo donatum la si donatum kaddo ka westa me nang sen ikbom donatum la si hala mystery tum hagi kim anam pinang la lo penangan ke na mason sondola mo update boy po donatum ka we Phan Genu family do tum an han la pen ke ne family la pen ne fans do tum an han ni li ningching sampik lo nang tum han choro party ka non ningak long pen Phi Phan nang cherap che to dun pot la pen kaddo ka we Phan stame ning sampik lo an tin Phan stame 30,000 an ke plan lo 15 days ang bong pen stame 30,000 pen ke la so hem ke kikim dorde donatum mane ni li target lo 80,000 la si 30,000 ke jo kaddo ko Genu family tum
นางโลอีกปลอละเป็นแค่50,000นางลังดอนตัว need 50,000ละสิละดักสิกัดดูกันเวจอกลับตัวนั้นตัวละสิกัดดูกันชุนิ่งรีลดักสกรีนลงสตามีดักนี่ account number ดอลGoogle Pay Paytm Phone Pay สมัยละส่วน number ดองตัวอีกล้อนั่นเลยตัวนังนิกเร่งไม่เร่งโน่นังเซนอีกโน่ดอนตัว50,000สมัยปั๊บเล่งเสร็จแล้วนังอาทิตย์นี่เรียกกามาปังเจงเอลโลจบปีนี้เป็นปังเจงปนล้อปุยซาสมัยอุไลปนเอลโลแล้วเป็นนับเป็นล้อนั่นต้องเทคปนล้อพอ next up vlog ส่งสมัยนั่นต้องเทคปนล้อจีโอเคดอนปีนี้ March 24 ล้อ and nili to March 25 pen si pangcheng pon po akam ke la pen ke la so ache klo pen next April 15 kalte 20 arni ke phi hem patang back nang dono tom la sika do ka be aphan tuning rilo not 50,000 nang lang la sika do ka be stame nang ning reng mereng no nang sen igno dono tom la tax screen no stame do pon lo to tang de pinia vlogs bang lam lo la si la new update lo phi man hem kim pg po la to tang te next ani le chitam thuna ka do ka be phan stame never give up dono tom